And it uses exactly the same locks as the Bayang style. Di tangan dibiarin tapi di pas gerakan. Jadi pengambilannya. Set. Stop. Iya, masuk. Cepat. Ya. Satu. Nanti kunciannya berdasarkan Pak ya. Kunci dasar. So this is also a basic lock. You lock the neck. Ini kunci datanya nanti. And then he presses the knee and does a takedown.